Iti Masakbayan. Parabor. Kaslangarod kakaasi anapan ijay no disente ti karibal na. Ay, bareng no kayat na pa'y timapan ijay nga oray at dajay karibal na. Masapol nga anusan na timapan manen, tapno magunod na ti tartarigagayan na. Addakan kwa na no saan pa'y anaopay. Sapay napintas mo't jay sirsirpaten na. Ay, iso at ti maawanan no sumuko adagaw. Kaduanak man iti bagbagam ngayon ti mamalad. Parang ibaga na anaga sa takmay. Agrobot ka garuda in tamapantan. Adayo ka day tangayan ti mamalad. Adayo mo't basit Aglogan tapay iti bas. Ada ka di pa'y kwartam di tang aramaten ta. Ne. Sika ti agawis. Ngam awan mo't gayam kwartam. Ay, awanen igiga makakwarta. Ay, kasano garuden ngay. Sapay kayat ko ti agpapalad. Tapno maamwak no nagasa takwan no saan. Malaaguray ka nga raw. Tainak mangibagay iti kwarta iti kumparek. Mala, urayan ka. Tamapanta apaman nga damadiskitar mau. Ti mamatay manan iti presyo. Nalakatin natang iti kalman nga ngimato ita. Ay, madanaganak garod iti kalman, lakay. Takunak no bagsak ti presyo. Ang kalaat mo't ang imato ita. Tapno saan matunay alugi tinanggatangan tayo. Ikan tayo basit. Tapno saan mo ta nakakaasi. Ay, win imbag kada tayo tanagganan siya tayo. Abasit ti bandong tayo. Idinto takaasi da nagmula. Baba na itang aramidin tayo. Adun ti mayat nga aglako kada tayo. Tanungin mi na ti presyo. Nayunan tayo ti pananggatang tayo ti produkto da. Nawan, lakay. Ay, narigat mo't no tila ang bagi tayo, ti pampanunutan tayo. Ada ka di mo ila na diskitar mo a kwarta. Makapanta ka di mo ila ang iti papananta. Ada, ngam dakal ti porsyento na. Adamanen utang tayo. Ay, isa na bale. Tano adda makali tayo abalitaw. Payadan tayo adagaws. Ay, uwan gayam. Adda nang ibaga nga adda ka no sinyal ti hapon iti may sa aturod. Iso ti sumaruno apapanan me. No adda sinyalis ti hapon. Kaawatan na nga adda ingkali da dita apasait. Iso nga road nga agawaam. Tamapan kami iti dayjay aturod. Apaman ang makasangpet na. Kasta ka day. Minta nga rudan. Tapno makasangpet ta adagaws. Kumusta nga tinapanan niya, nanang? Mayat kadimot lang tipalad mo. Ay, uwain anak ko. Maragsa ka nak. Taimbaga na asaan tayo kanu nga agrigat. Kasta kanumot timbagada ka ni tatang. Isu amamati ak nga addan tumakali tayaw. Kung ni tatang mau, adda prospect apapanan yo inton madamdama. Adda kanu sinyal ti hapon ay jay. Uy, no adda sinyal ti hapon. Sigurado nga ron no kasta. Ay, ayan nga rodin nga ni tatang. Mada ka sasauna ba't itay? Imo na ako na, tamasikurada ka manguroray ken kwa na. Saan ka kadipay ang nakapili? No asino kadagiti agdatdaton ken ka ti sungbatam? Umadanin, nga masapol nga agtanang akpay. Mapadasak mo't nga rodin ati agabay no kasta. Maid of honor ko naman. Apuraam nga rod tapno agmartsaak mo't amagna iti simbaan. Naak, tasikapay ti excited. Saan ka di arumbang asya? Jak pay nga rod na padasan, tinagabay. Dumteng tulata. Tatang, intayon iti imbaga ti gayam yo, nga adda sinyal ti hapon. Tapno makakali tayo umutang. Mala. Isaganap nga rodin tayo detektor, tamapantan. Apay ay nga agapura ka. Magagaranak nga raw dasong batan nak ni Dona.
Ang mga no ti karibal ko ti sungbatan na. Ay, jak lakid di maawat no kasta ti mapasamak. Ingkarim ko makin ko ana, ngay kamto iti gold bar no madanon ti tiyempo. Ay, ibagak tuman gayam day takan kwa na. Tapno di na pa'y sungbatan ti karibal kaw. Ala ibagam to ken ko ana dayta. Masigurado ang magagaran amaadaan iti gold bar. Dito'y kanutayan di imbaga ti gayem ko. Apay ngay, nga awan pa'y mat dito'y dayjay agayem ko. Umay nga tamat dito itatang. Umay lakit day. Ala, pangururayan taken ko ana. Biro kentaman jay kunana abato, anakuritan iti surat ti hapaon. Dayjay tatang. Ah? Bato nga adu ti kurit na. Ah? Surat ti hapon. Isu ajak maawatan. Ay, unagpiso. Ay, ala, isuditan. Ipantan ti detektor. At daditan tinabayag sa pulag ta. Ay, tatang. Ay na, kamaudyanan na. Nakadanon tan iti bilang Apollo ako nada. Nay, agdardaras ka mo't, Mayla. Apay aya? Ay, ing kami kumagatangan dyan nyawag da nga apit da di tabangir. Ang awan mo't gaya man kapi kan tinapay ija balay. Ay, lakwan nakman, nana. Apay aya nga agdardaras ka. Adda nga min timulad akadwami a buyer. No addan ijay kat pagbingayan mi tilako daan natang Makita da nga min amayat ti agbay en sel, iso at timulad damot. Ay, talaga akas tanana. Isumat tinasumok da apang lakagan. Ala amon nga ron ti gatgatangam. Tapno di da ka maunaan ako na. Rubyan tayon ti agkalay kakadwa. Sigurado da ito yan. Ay, mintis no saan tayo at tumama ita. Dayta sinyal ti hapon, ti pakakitaan, nga dain kalide dito'y abanda. Idi payla kuma, nagkita kayo iti gayem mo, tatang. Agad tayo kami matgabain. Nagkita kami laang manang. Idi kinaduak ni nanang mo ang nagpaipalad. Dayto yan tayo swerte tayo, tatang. Kamaudyanan na, makaahala tayo batlangan. Isa ka nam ti armas mo. Tama nga no ako man ti kakadwata nga kalkali ti maala tayo. Kat itaray da. Ay, saan ko nga ipalubos, tatang? Urayan da, ti itad ko abingay da. Iso nga gridam kalaang. Kanayon mo nga isalikat ti armas mo. Makita kit awan armas ti kakadwata. Tatang, bareta kan palalaang matiawit da. Day, makita kat nagranyag day tarupa mita. Adan sakat pagsaya at ano pakaragsakam. Hey, saan ko nga ibaga? Ngam, adon tao ti umapal kanyak. Anya nga, iti apalandakan ka. Makitam to. Nariga ti agsasao ako nada. Magnamnamaak iti nasaya at amapasamak iti pamilya may. Ay, kat, itapay laang. Kablaawan ka, no anyaman day ta. Ay, gapo ta kinablaawan nak, di kan tumalipatan. At dan tumag, surpresak kan ka. Dakalaangan ayaman ko, no makabayad kayo matan iti utang yo. Utang manan! Makadadaal ka iti maud, di ta ka man laangay. Tamasuro no singiron iti utang da. Ay, makapasuro na talaga dagito yata tao. Adumot gayam tinagigidtan ang nagapit nito'y. Masapol nga agsubli tayo ang mga halakar iti dadduma. Kapilitan akasta. Ipantayo pa'y dagiti dadduma ija syudad. Sublian tayo ti dadduma, tapno magatang tayo amin. Iti ta nagigiddan ita, sigurado ano makati presyo. Ijay sabali adiso ti pangipanan tayo. Tapno di daunay ilaka ti presyo. Kapilitan nakasta. Ibirok tayo iti medyo nangina ti gatang da. Ay, daytoy ti kalaban ti agmulmula.
No ngamin aggigiddan ti apit, lumaka, taado ti lako. Talaga kasta, bakit? Nanay, anya nga dyan nagusod ko. Apay nga, Kasla! Ay, tumaray tayo! taray! Ay, paglaw! Bala ka na. Granada matilinhaon ti abot. Tatang, kumusta kayo? Napudot sa amot ti sakak. Ay, ala. Ay, naimbag lakit din. Tada na ito kayo ang nagligitan tayo. Tila ang parte ti bagi tayo asahan na nailingad dinadangran. Tatang, kaslawat ti may sasakak. Tamaan sa amin. Saan ka ba bumangon? Amang ano, adapay bumta. Anya nga ti kayat asawon dagiti surat ti hapon kami. Tatang, Amang ano pagdaar abala kan Granada tilinhaon ti abot. ay, nalabit agasta. Tasan tayo mat ngamin ang maawatan ti surat da. Apay adara-dara kayaw. Apay nga awit ti kakaduam ni Roy. Ayan ti detektor. Sana ti detektor ti sa bulam. Hindi man kita iti tricycle. Taipan na kami iya ospital. Ay, aguray kayo nga raw. Ay na. Ay, anya tay kunakaon. Ay, sige, mapanakaon. Ay, anya nga tatin na pasamak. Sapay awam mo lumabas na tricycle. Ay, agtarayak man ama pandita bangir. Barang ada tricycle dita. Apay akalat ang nagbalasiw ka, nana. Nungay naatalan ka. Ay, awan nga min ti tricycle. Kasapulan mi tilugan ama pan iji ospital. Ha? Asino ti ipan nyo iji ospital? Daroy Kenfaos. Ay na aksidentida. Diyak pa'y amaw no kasano ang aksidentida. Ay, sige, nana. Itulod na kayo. Madamdaman ang mapan mi alaan tinatnatang di tabangir apurhok. Panya ka di tinapasamak, pare. Ay, Granada tinakali mi pare. Imbag ta nakataray kami pa isak bayabim tak. Naabutan kami. Imbag ta dakayo naglemangan mi. O sige, tulungan da kayo lumugan. Itulod da kayo di ospital. Itulod na kami pare. Uwan, pare. Ala, sumalabay kayon. Tapno makapantayon. Kanin, agdardara pa iti saka ni Roy. Dakkel ti sugat na. Ay, atap na naputad itay. Ay na, ibaglakit din ta sana naputad. At datayin dito ospital, pare. Ay, Panawan na kayo na. Ngamin, nagitinatang. Masapo lang may panadagos dito syudad tapno saan na madadaal. ay, kasta ka di pare. Ay, sige nga rod. Agyaman kami unay pare. Imbaglakit din. Tada kayo ang nagluganan me. Dumawas kami matlaang dito apama na maitulod mi nagitinatnatang. Ay, nagsayat kan pare. Sapay ko ba? Tama ka subadak tumatlaang pare. Sana dahi tati panunutan, pare. Apay, no siyak mat ti pakapasamakan ti kasta. Di nakadi matulungan? Iko, tulungan ka, pare. Anya ka di tinapasamak. Ayan tay detektor. Day tala detektor ti damdamagam. Iso tinang isagmak kada kami dayay a detektor. Kasano ko mga isutin ang isagmak kada kayo ako nam? Kasano? Ket awan pa'y nadetek na balitok. Granada kada aluminum. Ay, day tamot ti ma-pick up na. Ay, sinalbakit di dayay a detektor. Kayat mo asawan. Granada tinakaliyaw.
Wain, nag-usod siguro ti Pinda. Idinadlaw ko ang Granada. Nagtaray kami. Naabutan kami lata. No saan na naglati ang mga nubimtak at agaws. Kat natay kami kuma. Kasta ka day. Ay, naggasto sa mlaang nga raw day dya detektor. Ay, saan mi paikit diyan na ala? Tanagtaray kami. Iso sigurado. Anawara-wara ti sinalbag a detektor. Agwarwaras ti damag. Agranada ka no tinakali daroy. Iso aday jay. Adada ita ni di ospital. Tipay ka nung arod karibal na ani Mike, tinangitaray kadakwada. Uy, nasingpet ti anak ni Tata Kundring. Saan ka di? Agwarwaras ti damag. Agranada ka no, tinakali daroy. Iso aday jay, naitaray day di ospital. Tipay ka nung arod karibal na ani Mike, tinangitaray kadakwada. Uy, nagsingpet ti anak ni Tata Kundring. Saan ka di? Wan nga rod, tinulungan na, uray karibal na. Mangipakita, anasaya ti panagpuspuso na. Iso nga inton umay namanan idarirag ti ayat na. Amangan nusong bata kon. Wen tapno agabay akon. Si Kamot, excited ka manan ako nak. Kasimot ni Pari Fausto. Di na kaya tagtalon, tanam-namaan na ang makakali iti balitok. Ngam sabali mat tinakali da. Ay, adamot nga min sadsadot na. Kayat nakat instant abumaknang. Katawaan nak pa no inak agarado. Arado lang ka no ti baklay ko. Idinto ta detektor ken ko ana. Uwin nga rod Ay, nangina ti pananggatang na iti detektor da. Angam, di na pulos nakairanudan. Isun sapay kat tinangin sagmak karakwada nga agamaa. Pag kunaam nga iso tinangisagmak, Naguni kano. Idi inaramad da apang detect. Iso a kinalida da di apaset. Hangam Granada matilinaon ti abot. Kumusta kayo nga gama? Sa payawang ba makukwarta tayaw? Adda pa'y pagpagatang da nga agas, ngam awam mo paggatang kaw. Kasanong arudan ngay. No saan ang magatang ti agas. Rumuarak pa'y, tay nakumutang. No adag pautang iti kwarta maaramat dito'y ospital. Wen abakat. Agpakpakasi ka. No asino ti amom nga dakwarta na dita. No ni Juana, sigurado ang Madina. Tadaon ti utang tayo kenkwana. Kanayon pa'y ngagsinger. Malas na jay a detektor. Saan mo't kaya mabalitok ti maditek na? Ay salbakid na. Imbes a swerte. Malas lakit nga raod. Day, ada ka madsyon. Kumusta nga'y dagiti agamam? Ay, kasapulan dati agas. Nga mawan pa'y paggatang kao. Ada ko magpautang. Ni Mayla ti amok nga ada kwartana. No saan kayo nga agbayad? Kasanon. Ay, wan. Nalipatak gayam ni Mayla. Intulod na kami pa iji ospital. Ada siguro pa ijay syudad. Tanapanda imbiyahe ti ginatgatang danat natang. Iso ti amok nga ada kwartana. Ta kanayon amapan aglako. Ay, wan. Iso ti imbagana. Dumawas ka daw iji ospital. Ay kat padasam ati mangibagakan kwa na. Bareng talken na kayo. Sayang jay detektor no nawara, tatang. Ananuam na jay a detektor. Mangisagsagmak. Saan kayo ang masayangan iti day a detektor, tatang? Awan mat na detek na abalitok. Nagbayagan. Ay, anya nga ita.
Ayan na ngay, awan mo. Ay, dahito kit ni tinagbanagan ta. Hospital ti ayan tan. Peke nga ta ti detektor, tatang. Ay, kasigurado At ako man detek na abalitok, awan mo. Ay, nang namnama talagang iti awan. Ubaw anamnama. Ay, kasanupay ita masagutak ni Dona iti gold par. Ay, naimbaga. Tasaan mo pa'y nga imbagaken ko, ana? Asagutam, iti gold bar. At taka din na diskitar. Wano na utang mo. Ay, awan ba maya nga agpautang lakay. Ni Juana, imbaga na kidin ang natiwod tayo kanong agbayad. Uray kaya tayo ti agbayad. Ngam, awan mo't nga rod pagbayad tayo. Ni ka numayla ti pangibagaan tayo. Diyak ngagpayso na panunot ni Mayla. Ewan nga agpay siya. Agam, nakababain ti mangibaga. Tay suda pa'y tinang itulod kada tayo dito ospital. Di da pa'y nagsinger, iti para gasolina. Kasano nga rudan nga iti maigatang iti agas. Kumusta kayon? Kagap-gapo mi ije palengke. Naglako kami pa'y ngamin. Ayan ni pare kundringay. Sumarunuda, taalaan na pa'y ti order da amakan. Iyag na dito'y, imbaglaakan nyo. Medyo adayo ijay lugar tayo, kat awan ti mamalon kada kayo dito'y. Ay, kagap-gapok ije lugar tayo, tay nagremedyo ko maiti kwarta. Ngam awam mang nadiskitar ka. Ay, pautangan kayo, nana. Sana bale, tadamot naglakwan mi. Imbagla nga usaran nyo diti ospital. Ay na, agyaman kami unay kada kayo. Noawan kayo. Kasano kami ngatan. Ay, saan ko maaday tati panunutan nyo? Tinasken, agimbag, dagiti agama. Pimanaw dan. Dakkel ti utang tayo ana imbag anakam kadakwada. Uray inumsik ti anak ta. Kat nasaya at dalat ta kada tayo. Ay, uray siyak. Inumsik mo't ni pari kundreng. Ay ngam, sana nagimula iti sakit tinakam. Agpaisun samot tayo kunada. Ano asino ti mailidlid di. Diyos ti mga asi. Ay, iso siguro nga inikkan ida ni Apo iti baligi. Tamuda ti mga ase. Wansa tatang. Napanunot ko nga rod. Ano isuna tin aksidente. Mabalin asan ko ida tulungan. Amo ni Apo Diyos da ita. Iso adi na kainikan iti bendisyon. Nagkapumot dito'y ni Sean. Agbirbirok iti pagutangan na. Kat imbagak, asikatyan na kwarta na dito'y lugar tayo. Napan mi kinita ida ije ospital kat pinautanghak, nana. Ay, imbag man ta pinautangam. Kat no nagtiwod da nga agbayad iti utang da. Ay, makonsensya ak ngamin. No adda ka sa mapasama kadakwada. Nakaro ka diti kasasaad da. Adu ti sugat da, nana. Nangruna kat saan asumardang ti panagdara ti sakan ni Roy. Ay, ang mga numaadasan iti dara. Kaasimot. Bilibak iti kinasingpot yo. Iso siguro adaras kayo adimburas. Tama nagtulong kayo at tao. Pangalaan tayo to ti pagbayad tayo. Kada pari kundreng. Agpaimbag kayo pa'y. Sakbay a panunutan tayo. No kasano tayo ang makabayad. No saan ko kumangain lako ti baka. Kan saan nakagimatang iti sinalbag a detektor.
Saan tayo kumaan na ilumlum iti utang? Olbod na ya mamalad. Pinatpatik lakit din timbagana. Sapay nagbayad na ka nagpabalad. Ay, nagkwartahan dalaang. Ti kinamamalad da. Namatpati ak lakit din. Ad-adamit nga iso tinaggastusan. Ay, mamati ka saan nga iti palad ti pagswertyanta. No di kat itigagat ken anos ako na ni pari kondraing. Nagagat dang agpanpadang agpaisaw. Ita, dimorasdan. Day, si kamat day tasyon. Kumustadan ngay? Ay, kunamat ti doktor, arumwarda ka no, ninton bigat. Medyo nabayagan kayo iti ospital Ay, imbaglakit din. Tadamat impautang ni May lang nga inaramat, May. Ituloy ka di pa'y dalakay mo ti agkali iti balitaw. Nalabit saan ay. Awan ba't dyan detektor na? Ayan nan nga, jay detektor na. Amangan kanununawara, idisimbabog ti Granada. Ay, imbes abalitok ti Makalida, saan mo ta Granada? Kasanupay ngay itatay utang yaw. Maitantan manan ti panagbayad yaw. Imbaglaki din, ta medyo dakkel ti impautang ni Mayla agatad. Ay, umanay ka diti pagbayad mo iti bil tayo diti ospital. Tinabatbati nga impautang da pare kondraing. Wala, tanapanak nagpakpakaasa DSW day. Imbagak nga awan trabaho tayaw. Iso kinasyan da tayaw. No makarwar kami, saan ka makatrabaho adagaws? Masapol kami, apaimbagan dagiti sugat ka. Agpaimbag ka na laing lakay, sakbay nga agtrabaho ka. Anya ngay at trabaho itan. Ay, sapay agur uray ti ado nga utang. Dona, di mo ka di mapansarungkaran ni Roy iyo ospital? Amangan no sa bali ti pagawatan na. Ibaganan tukit din nga da pa naggusto kan kwa na. No kasta, jay anak ni Nana Mayla tinagasa. Tangiwat mo. Di pa'y imay iti balay. Takanayon nga da ka no ibiyahe da anak natang. Panagkunakat nagasat ka no day chay ti makatuluyam. Responsable, kanasingbat pa'y. Sapay ko mata pumudno day tayong bakam, friend. Pumudno, nusong batam jay tao. Nakalako tayon. Dumawas tayo ija ospital. Kunada nga itakano ti panagawid dasyon. Intayo Imbag ka ta makilugan da kada tayong agawid. Saan tan nga-commute pa Intayo nga rodan. Ibagam ka ni Mike, ta ija ospital ti pangiturungan na itilugan. Sige Marok, iti hospital ti paparan tayo. Intayo dagasen da marisyon. Ada kayo matan pare. Umayan ni Sean. Napanijay pagbayadan. Makaawid kayo nga ita pare. Gusto makilugan kayo kada kami. Tapno saan kayo nga-commute. Ay, agyaman kami manen pare. Aduman siguro ti imbiyahe yun anatang. Ay, medyo pare. Inapit ti karo ba tayo? Tarong, karabasa, agdapay pareya. Ay, intun maimbaga na ka husto. Agmula ak tumatan. Tapno adda pagbayad ko iti utang mikan ka pare. Agpaimbag ka pa pare. Saan ka matasingiran? Amok mo saan ka pa yung makatrabaho? Nakadanon tayon dito'y balay. Ngabdi ka matagtagaray si Karaoy. Mabainak ngamin, iti anak datata kundring. Ay, uray siyak matkit day. Nakarik na akbat iti panagbain. Magkapilitan nga torturad ko. Tawan mo nga rod makatulong ka na tayo.
awan ka diti sa bali ang nagpautang kada tayo, nanang. Awan ba't nga road? Ni Juana tinangibaga nga amangan no saan tayo kano makabayad. Isuasaan na ng tide. Gapo siguro taadun ti utang tayo. Isuadinan kaya ti agpautang. Day tangarod ti rason na. Isuasaan nga agpautang. Tiwad tayo kanaw nga agbayad iti utang tayaw. Ne, apayan na kami suot kayo ang mangukokra dita notebook yun, nana. Ay, kit-kitaag man, ti kaatidog ti listaan, di Roy, dito'y istor ko. At dalistaan ti utang na, nana. Manipod nagkali da iti kunada abalitok. Engka rin nga agbayad, ngam aging gaita. Di pa'y nakabayad, ta di pa'y mo't nakakalay. Kasano pa yung makabayad? Kat saan sapay ang makatrabaho, nana? Ay, day tagarot ti parikot ko. Sayang ti puunak ako tanaturog. Saan ko ang nagganansyaan? Siningiryo ka din, nana. Siningir ko. Miso pa'y ti masuron. Imbaga na saan pa'y kano ang nakakali iti balitok. Ay, ita nga tawanan ti detektor da. Agkali da pa'y nga ta, nana? Blooming kamot ita, gayam. Uy, ada ka di rumbong ang maamuak. Naggapo itay dito'y ni Mike. Sinong bata kon friend? Oh, kaya't mo asawan, da kayon? Dada ni ako nagabay. No iyawis na ti panagkalay sami, umanugot akon. Hey, kablawan ka gayam. Siyak, ti kaunaan namang kablaaw kan ka. Agyaman akan ka. Nagsapa mo tanday tapan ang kablaaw mo, friend. Wan tapno siyak, ti kaunaan ko nakmanen. Ay, sapay la ko ma. Tasaan ka nagkamalian ang sungbat kan kwa na. Saan ka nagkamali? Nasingpat jay tao. Anya aya ti pagdanagam. Anya nga tati makuna ni Roy, numaamuan na asinong bata kon ni Mike. Sapay ko ma, tasaan ka nagkamalian ang sungbat kan kwa na, friend. Saan ka nagkamali? Nasingpat mo jay tao. Anya aya ti pagdanagam. Anya nga tati makuna ni Roy, numaamuan na asinong bata kon ni Mike. Ay na, awan ti maramidan na. Tasalmot nga iso ti ay ayatam. Wan mo't ket di ngam addala ang amak ko. Saan ka arumbang agamak? Kastala ang ti ayat ako nada. Alangan nga iso ti sungbatam. No saan mo't nga rod nga iso ti ipitpitik tapuso. Kumustan tirik nam lakay? Kanayon kamot na rumwar. Mayatay na. Napan ko man kinita dyan na baybayan abang kagkantalaw na manipod nagkalkali kami. Iti saan mo't abalitok. Agtalon ka kadimanain. Tapno makabayad tayo iti utang tayo. Pangalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Sayang jay baka na lakaw. Santay lakuman nga inlaklakaw. Ay, nga rod. Kapilitan nga agtalonak. Tawan mo tinamnamain tayo. Nabayag mo't basitan nga insardeng tayo tinagtalon. Gapo iti imbaga nga men daya mamalad. Aha, patpatsym daya mamalad. Nagkwartaan dalaang da tao. Nagmalas tayo lakit nga raw. Pasensyakan, no nabayag adyak imimay ading ko. Sapay ko mata maawatan nak manong. Di na ko makagura iti ibagakan ka. Anya ka diday ta ading ko. Tuan yaman ti ibagam. Saan ka kagura? Namnamaak day ta manong. Sinong batak nga minan ni Mike? Pasensya no iso tinapilik. Anyang harun ngay, no iso tinagasat. Awan mabalin ko, ading ko. Agyaman na kitipan nakaawat mo, manong. O sige nga rod, ading ko. Mapana kon.
Apay analpay ti abagam asimbang pay. Ada ka di parikot. Sinong bata nan ni Dona ni Mike, nanang. Awanan tinamnamakan kwa na. Amo na nataltalgad ti biyag na ken ni Mike. Saan mo ang mapabasol, anak ko? Naimbag nga agpaiso. No ni Mike ti sinong batan. Tamay at ti pagsapulan na. Daita siguro ti mo na panunot ni Dona. Katsyak. Panay piglat ti ropa. Gapoy ti dahi ang Granada. Awan pa'y masno pa trabaho. Kapilitan na tulungam ni tatang mo nga agmula. Tapno makabayad tayo iti utang tayo kada maila. Idi agtudo tinapigsa. Medyo nailigsay ti bato ijayan ti bangkag. Kasanon no matulid kat adda matamaan. Medyo nakasanggir nga min dayja batukat. Masapo lang makali jarpad na. Sa ipatulid tapno maisot iti abot. Kat saan nga agtulid? Kaano kayo ang mapanagkali nga iti abot? Itan taamangan no matulid pa dyan no may tantan. Maudi ka. Tao may kanto mangyag iti meriendaan tayo. Sige, agluto ak narod iti kankanan. Isurot kon to. Day taman kan kanin. Nabayag adi ka nagluto iti kankanan na. Ay, uray siyak narod. Ay, makapangpanganak met iti kankanan. Nana, gumatangak man iti soft drinks. Imbag lang nga ibalon ko kadag iti agamak iti bangkag. Saan kayo ka di nga agbiyahe ita, Mayla? Awan pa'y nagapit ita, Nana. Ay, napanpay dalakay kan Mike iti bangkag. Talaga ang naggagat kayo. Iso adadaras kayo at dimuras. Kasapulan tapno saan nga agrigat da tao. Ay, Nana, tay gat-gatangak ngay, tapno makapanaw akon. Aywan gayam. Nakimaritisak mutan. Ay, gimatang ka iti soft drinks ngam di ka gumatang iti tinapay. Adda ngamin inlutok akan kanan, Nana. Iso ti ibalon ko. Nakali yung gaya man ti abot. Naunag matan. So kilon mi, baban ti bareta. Itulid, tapno may shot iti abot. Tapno saan nga agtulid nga agpababa. Ay, delikado no agpababa ti bato. No addakal ding, no nuwang anakawayway di tababa. Ay, sigurado delikado. Agora nga rod tas so kilon mi ti bato. Pumanaw ka pa dita. Adayo akmat. Saan mat adito ayan ko ti pagtulidan na? Anak, inayadin ta so kilon ha. Tapno apama na mailigsay. Di ta abot ti pagtinagan na. Sige, agbilang ak. 1, 2, 3. Ha? Anya ngay day taadda itinaggapuan ti bato? Nakarubwat ka maitlakay. Papanam ka day. Ay, inak agaik iti bangkag. Napiala nga aradwan, tamulaan to iti mabalin amay mula. Ay, no saan ta ko maanamate iti imbagbaga da dya mambalad. Adayo ko mga insardeng tayo tinagtrabaho iti daga. Wan nga rod. Datayukat nga rod tinailawlawan. Ay sus, nyalakit din aya dagita amamalad. Ay, umayak mamangaro ni bangkag. Tay supay mati may tulong ko. Ala, inta nga rodan. Tapno makaawid tamit ladagaws. No muna ta nagbara ti panawan. Ay, no medyo nalawan ti magaikan. Mangrugiak tumitain nga agaradaw. Anya nga tangag paiso dayta. Kas lalandok akaho na basit. Kita man no anya day jay. Apay nga da nakalingad iti sikigan ti bato. Kasla na igagara na ikabil iti sikigan ti dakkela bato. Kita no anya ti linaon ti basit akahon. Agore ka talaag.
Nagdagsan mo. Ha? Anya nga tatilinaon na ito eh. Alan, lukatamon, lakay. Ay, adamot day takasla pang lukatan na. Agoray, takasla adda pamusipusan tapno malukatan. Landok nga tamot laang tilinaon na. Taapay anadagsan. Aramatik man tibunan ko, amang sukil iti kasla pamusipusan na. Oh, kumusta ti biyag ti adda kaayan-ayat na? Naragsaka, tanasingpot ni Mike, akaayan-ayat ko. Saan ka di pa ngayon may ita? Imawag, tada ka no aramidan da ka ni Tata Kondring. Napanda ka no iji bangkag da. Kaano nga tamot? Nga adakas ka ni Manong Mike, ama ilawan kanya. Loka, oraya mo't ati batang mo ako nada. Iso nga rod adamdamagak no kaano. No di ka makauray, di si kanti mapanagaram. Ay, uray di tana mo ta. Ano siyak ti mapanagaram? Nalatatan ti pamusipusan ti kahon, edi sinukil mo. Agoray, talo katak. Ha? Agduduma nga alahas! Nagado nga alahas! Dakala kinabaknang na ito eh. Sigurado lakit di ariw-riw apirak ti paglakwan, numalako na kita. Tiyak ni namna mga dagayam nakalumang kinabaknang itilikod na ita abato. Wan nga rod, ay adda tao nagtarigagay ang makakali iti balitok. Ngam, saan mo't apulosan nakakali? Datayo asaan anang namnama. Datayo tinakatumpong. Wan, lakay. Adda sa ako ije kalapaw. Isa kong taagawid tayon. Awit mo, lakay. Nay, nakayo mo ti masabat ko pare. Mare. Nakabaklay ka matiti arado pare. Itaman pa eh. Ay, inakban mo't agarado. Tagmulak. Tapno adda pagbayad ko kada kayo pare. Lipatan mo ti utang mo pare. Saan ka singiran itikon ko ng mga utang mo? Nagmayat mo't daytan arabak mo pare. Mabalin ayamat alipatan ti utang. Pare, agpayso ti imbaga ti asawak. Lipata mo, takasla tulong min kada kayo dayjay. Agpayso ka de, pare, mare. Ay na, sana ba si tagatad ti impautang yo kada kami? Ay, pudno ti ibagbagami, pare. Lipata mo ti ibagbagam nga utang mo. Awanan ti utang yo kada kami. At datan dito balay, lakay. Ibabam day ta imot mo, takitaan taman anaimbag dagiti linaon ti kahon. Wan. Kasladyak pala mamati ti dati Isong imbagak ka ni pare Fausto, adinan bayadan ti utang na. Nasdaaw. Anya laeng ngay dayjay nga iparanod ta kadakwada. Naggasat tanin bakit? Di ta pulos inarapaap, ang makaalat ay ti kastoy. Nakaalat naman. Win nga rod, saan ta nga ibagbaga iti sabali ti maipapan iti daytoy. Angam, tumulong ta kadagiti marigrigat. Wan bakit? Gumatangak pa iti dakdakkel alugan na pagbiyahe tayo. Gatangan tayo ti produkto na iti manalon. Win, uray basit lang ti ganansya tayo. Iti kasta, makatulong tayo kadakwada. Adaman gaya mandakal alugan damayla. Talaga bumakbak ng dan. Di da pa'y pinabayadan ti utang mi kadakwada ay di na ospital dagiti agamak. Anya, saan da pinabayadan ko nam? Wen, iso adakkel ayaman mi kadakwada. Danda di kamin agburas iti utong. Kat ila ko may kadakwada. Nangingi na kano nga mintigatang da. Ngam tigatang dagiti da duma nga umay aggat-gatang. Day tamot tinadamag kao. Ado ti magibaga akay kayat dati aglakaw kadakwada. No kanong amin ngumina ti presyo iti pangipananda. Kat nalakati pananggatang da ditoy. Mapanda kano na yun ang timbayad da.
Sada ibaga ang imina ka daw ijay syudad. Intayo ka di agburas iti utong ita. Uwan taadon ti mabalin na burasan. Ilako tayo kada pari kong draing. Naamwak ka ni Juana. Ano ka nun nalaka ti pananggatang da ditoy? Ket ngimina ijay pangipananda. Mapanda ka nun na yunan ti panangbayad da. Bilibak met iti kinasayat da. Iso siguro abimak nang da. Tanasaya at ti panagpuspuso da. Gapo iti makitak akababalinda. Naamiris ko anagalas ti ugalay. Ada parparamag ko. Ngawa mangarod iparparamag ko. Inka ibaga kanina nam amayla nakaburas tayo iti utong. Ibunag tayo na diya iti kalsada. Tapno saan dan amanangdan iti mangibunag. Kababain mo't kadakwada. Ewan barok. Ay, barag siya, kanak. Taglako tayo matlaangan iti buong at tinagbanugan tayo. Wan nga rod tatang. No agkalkali tapay lang agbirbirok iti kunada abalitok. Ay, awan lat amok. Saan nga instant abumak ng titaaw? No kumaidi pa yan naggagat kan naganos tayo. Ada kumamaurnong tayo ita. Isu siguro a pinaaynak ni Dona. Tamakita na nga awan gagat kan anos ko. Iso nga ita, mga barwanan tayo. Aggagat kanagaanos tayo. Tapno at damauray tayo. Aglako tayo matay. Nakaumay ka mat dito balay, Roy. Ada ka di masapul mo? Umay ko la kumaibaga, nakaburas kami iti utong. Umayo kumagatangan. Sige. Mangkita akmeten iti umay mangibunag. Ay, imbunag men. At dan ija igit ti kalsada. Ha? Ay, nagsaya aten, Barok. Saan kun aparikot ti agpabunag? Basit lang day tabanag. No maidilig iti intultulong yo kada kami. Saan nyo ang nagayatan tinapasamak kada kayo? Iso lipat mon ti intulong mi. Ti inted ni Apo aparabor kada kami, ibingbingay milaeng mat. Isugayam nga inikan na kayo ti Apo iti parabor. Takas ta ti kapanunutan yo. Umay ka din ni Nana Mamayla. Una nang. Ay, adaman na adal ko iti pamilyada. Napakumbaba, kan managtulong da. Isu pinaraburan ida ti Apo. Ay, uray siyak. Nakaamirisak matan, idinakitak ti kinaimbag da. Iso siguro asan kami ang nakakali iti kinabaknang. Tamo ti Apo nga adda lumastog. Ken naparamag tayo no nakakali kami. Kan napukaw ko ni Dona. Tas saan na akayat ti kababalin ko. Ni Mike ti pinili na. Ta iso ti maiparbangkan kwa na. Ay, iso amanipod ita. Tuladin tayo man ti kinapakumbabada. Ti panagpakumbaba. Gagat kan kinaanos. Kat parabor ti supapak na. Awan apulos kanyak dagita akababalin ide. Siyak ni pari kondring. Ti panagkita kan ko ana. Kat nababa. Idinto tanangato ti panagkit-kitak iti bagik. Isungawan gayam na sayat nga itden ti sadot ken naparamag. Tasaan amay may sa ti aldaw akunada.